Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami. Asante sana Luhya wanje muyanzo wenzanga Western Nyota TV, TV yako yanza ya kunyolanga muri kuba Nyasaye, kunyolanga mu makuba malai, kakolehanga mushibala, kakolehanga mpaka matala kiruka Western. Unoni Bishop Shitika mwimiri kanisa la Upper Milele Ministry, na hukaribisha ube unyala kulonda milwazo kanje TV Western Nyota TV unanyola shabuli Jumatatu saa 1 kutoka saa 1:30 ukaribishanga uiza kusangire kuba Nyasaye kwekemo kuba Nyasaye ma kutsajira kukula muliso moyo kwanje, karibu mwami. Luhya wanje nakawushiritsa hosi ubanuli Nyasaye numulai mulembe wini Bishop Shitika kanisa lanje ni Upper Milele Ministry kuitsomia Nyasaye kubulindi bulai kandi mukulabu yangu bukwitsominya Western Nyota TV shira huwa yangu kuba kunyala kwirwatsa nomba kuba kunyala kusanga halala niwe muri kuba Nyasaye kaniba ulingo nyala kubirira mbyombo ini baka kutuhe imberi wowo kutoka kunya kusanga kuba Nyasaye ndaka kusaba uba nulyaho ubukula kutsabu yangu wimbichiri kuhuritse kuba Nyasaye utsabusoma maandiko alika kadama maandiko manyiri kene, lakini ndanyanga kubola kuli kubarala ndina oyo uli na marui ahulire ibanjiri nomba lirwatsa kuliri nilirwatsa leba injilisti kiraba injilisti bakubona atali kuba Nyasaye kuloliri mwene ulombe buyangu ulombe bwa musi bobu buchire no wange bopola bakondina bakubolere kunde nyatsa kumona makuli kuba uli na marui ahulire nasubire bose bamundolanga bose bamumburitsanga muri na marui kwa kushira kusoma kuranga kusoma tsimbaso isi ndaka kusala baba weru uli mwikulu witsominyanga hokano kutsera luyali kubulindi bobulei uli Nyasaye ngoyo wakakwe wakakuwa bulamu kuhera nanga shikira bulaliri bobo Nyasaye kumenyanga shikira uyanzi kumenye shikumenyanga shikira bunyali bwerutawe shikumenyanga shikira buyanzi bwerutawe nomba shikumenyanga shikira kuliba cheri tawe kumenyanga shikira uyanzi kumenye mwami Nyasaye ninza kusanga muri kuba iri halala no yumburitsanga ube halala nakutse mwami nguchingule makuimire ndikuba iri beni nyala kunyola buyangu myoyo cheru ibeni nyala kuhonya ibeni nyala kuikula marui keru kumukari kuba kunyala kuulira mwami Nyasaye karo mtakatifu abolanga mwami bulimulakutse ukulinda makuikase mwami saa kabainze umolomanga tawe kabaninze ubolanga tawe lakini roko kumtakatifu kubola kubirira mwinze yakomatisa banga nisubire muri Yesu Kristo Nyasaye weruli mwikulu. Amen. Amen Luhya. Uba nuli bola ko amen. Ulasoma mu kitabu cha Mathayo 13 lubaso lwa 9 makumeta kutsimbaso tsindi nube nuandika ngula andika ndasoma kala hobe unyala kunyola mu shibune ube unyala kunyola mu shibune. Mathayo 13 lubaso lwa 9 evanjeli bolanga dina numuli na maroi kuhulira muhuliretse. Hallelujah. Numuli na maroi kuhulira muhuliretse. Mariko khane lubaso lwa 9 evanjeli kandi bolanga dina Mariko khane lubaso lwa 9 abolanga dina Yesu yamalira nabola numuli na maroi kuhulira muhuliretse. Ine Mathayo khane lubaso lwa 9 kushiritsa Mathayo mwenomo Yesu mweno atsakandi ashikalukhiranga lubaso lwa 26 lwa 23 abolanga ndina kholo yako numuli na maroi kuhulira muhuliretse. Luhya wanje ndenya kuchendetsa niwe kala mulubaso lwenda lwa khane Yesu kandi ashimetanga kubola likuba ashimetanga kubola ndina
16 awalanga dina bandi bali khuli bukutsa wakwa ulwanda loba huliranga likhuba balinjiritsanga nibasangala nabutswa shirinjiranga mubo mukari khandi shibahindiranga tawe lobutinyu inoho khutambitswa khubanyolanga shikira likhuba bakutsanga moyo wangu bandi bali khandi khuli bukutsa bwamitswa mumawa yabanabo bahuliranga likhuba nabutswa lihenda myoyo shikira bulamu yubu liyanzanga likhuba liyanza likhuba bahinda mushibala nende wikombi bundi bwosi witsulanga mubo khandi wikalira likhuba lienero mababula khukhola bikholwa birayi bandu bandi bali khuli bukutsa wamitswa muliloba linulu nabo bandu bahuliranga likhuba bali huchirira mabama matunda balala makhomi kabaka handi bandi makhomi 6 na bandi imya endala bali na marui bahulire noli na marui uhulire kuitsa mu Luka 8 handi lubasolo 8 Yesu awalanga dina ukutsa bundi bwako muliloba linulu manumera nuwama byamu imya endala Yesu yabola ndio yamaliritsa no kubola ndi numuli na maroi kuhulira muhuliritse mulio wanje ndi mu studio tukule nundina nandi nili kubarala mbola mubobo manyuli na maroi nali kubali amola matsanira la tukule nundina yabo bali na maroi bahulire bandu bali na maroi nyasaya wa maroi kabiri numuno mulala yani awonanga ndina uhuritsa mbunyihi hubiritsa ko khumoloma hichira muno mulala shukunyala khumoloma khandi nukulia tawe lakini maroi yaho maroi kabiri uhulire manyihi ube muhuliritsi uhulire maubeni limanyiritsa uhulire unyola liba moyo uhulire unyola likalukhana uhulire ube unyala kuba mundu mulayi uhulire ube unyala khuikanira uhulire ube unyala khuikaya mulio wanje nditsindi khobalilala yabo bali na maroi bahulire Roho Mtakatifu aboranga likanisa yani bandu bandi maroi keru nako kamuleranga butinyu maroi keru nako kaleranga likhuba likhalire itawe echera Yesu yenyanga khubolere likhuba na khuhulire Paulo namolamanga numuyayi wewe wa kiroho Timotheo mushitabu sha Timotheo wa kabiri mulyango kwa kane lubasula kabiri kutuka lo rangu Paulo moranga ndina wirwatsa likhuba utsirira kuirwatsa khali kale mu matuku Kenya kananga anoho mu matuku Kenya kananga tawe hubolera abandu bakole Kenya kananga hukondekera nukutinyiritsa lo ulitsa kuba nuwechi tsanga muri kutsira yosi matuku kalitsa hutuha mulionde nyahuritsa matuku kalitsa hutuha no bandu balitsa kwambakana huhuritsa mekitso kirikali nabutsu abalitsa kulonda likomba lyabo bene no kuikabirira bene bekitsiba nyihi balitsa hubolerana mahuba kabikomba nga huhulira muli balitsa khwambakana huliritsa katoto hamabalonde tsingano tsekhale tsibula bwatoto mulu ya wanje manyindiri atsanga hulwibululutinyo Nyasaya khulanga khwirwatsa khulwibululutinyo lwibulula Paulo boranga Timotheo nina ulitsa khwirwatsa mulwibululutinyo lwibulu ambapo handu balitsa khwambakana hulitsa likhuba linyasaya handu balitsa khwambakana khuluhuritsa batoto handu balenya khuhuritsa makhuba kalenyanga khuhuritsa konyene handu balachakula
mahuba kanyanga huhuliriza lakini mahuba kanyasaye nyanga bahulire sibalamba balamba kana huhuliriza inyanga ini sai ya molomanga hii Isaya Paulo bora Timotheo batitanga kwamba kana lakini uharia tawe ukaba intimidated tawe kwamba kana huritsa ne obaringa saye yo birwatsire babuchira huritsa ile birwatsire bikanire no babura kwikanira ile birwatsa bahuyanze no babura kuyanza ile birwatsire baborere hari niba balamba kana huhurira ibo baborere. Oh, hallelujah. Holy Mululu Tamaru. Ribulu Bandu. Pakani Birwati Basingira Omaza Pau. Bandu Olanga Bandu Mama Humorashina. Hadi Badiokani Sainu. Olanga Western Nyota TV. Tingimoti Ahiba Bana Bakana. Homola Singubu. Bafari Maneso. Bandu Babereba Korela TV. Lakini Roba Huranga Birwati. Yakaranga Yanga Wirwata. Niba Baba change station. Niba Mukula. Wabadilisha wabiga station yindi lakini Lui TV bihanga hu bana bakana basieba shekenye nonyola bayanzi nile bisundi himbiciri bahunule timoni tyosi benyanga balole mulei lakini lumwirwati alirani huwa nonyola bahikala TV benyanga more Timotheo yabore nende Paulo nina Timotheo mwana wanje utitanga irwata ulirwata mutinyanga tibuchirihe nende sinyanga tibulanga kwenya kana tawe neitaho tuka matuko kumariha bandu batsanga kwamba kana hure likubalinga sai bandu batsanga kwamba kana hure bakuba kumwikulu batanga kuirombera bekizi bikundi bata kubabora singano telite khale mumulu ya wanje nitsi kubora ndina Ulina maroi aura kanya saya bolanga humandu bebe litukule lundina ulina maroi ada urula mutsi hadisi urule mutsingano tebashere singano telite khare singano tibula mubatoto nakoka Paula bolanga ningalora kusoma mulubaso lokane mushitamusha Timotheo wakabiri mulyango kwa khane lubolanga dina balitsa kwamba kana huritsa katoto baba londe singano tsekhare Timula bototo na buza yuwe mwene wirinde bulahi mulibali ya ulita kubirira mulyosi wikutsire mulinyagana ukole muyinziro kuhirwata ibanjeri kandi ukole muyinziro kokokosi kuri murumihi wa Nyasaye nitsimza muri mu station ino kuri murumihi wa Nyasaye nitsi kumora mulu ya banje katuke matuko kumariha bandu banga kana ni kubali Nyasaye bandu batitanga mu kanisa bapimira pastor naraga wirwata naboni bayenze isa pastor naraga kubona bikanire nababona habola karoli mukoloba pastor ni irwata nabona bikanire nabahuba muhukuma bahukuma inyumeyo bahukuma mu kanisa yo waje kola shina mu kanisa mulu ya wanje waje hukuma pastor waje humungu na mu kanisa wenda wikanira tawe iwo wachinga buluchi waikala mu kanisa nitsi kubore nundina bana maroi bahura karoha boranga ikanisa le Nyasaye Yesu abolanga tinyinga tiwere wikanire tinyinga tiwere urule mushisudi tinyinga tiwere utanga kutiba itiba lituhi muri wanje enzulo le mukolo wayoku Korona hizi mali bandu kadi bali nizisendi babolanga kunatia mutsisi bitali tingali bamali kutiba bamali kukora lakini ushiri moyo Yesu abolanga wikanire ulina maroi ahulire yikanire anyore liba moyo bandu bamahana likubali Nyasaye Paulo yabola mahubakanu miaka 2000 ambayo imepita nikaandikwa hasi lakini yalola kahora katukule nundila enzula le bikundi mu makanisa Paulo yabola Timotheo batahuiha bali mu bikundi enzulo la galoma urula mu kanisa wakamala ibada unyola bandu basingira baranu bandi babaka bandi mane barangi bikundi baranga kumola kulo pasta alita sadaka baranga kumola kulino lumulindi akolini yakanaka baranga kumola kulino pasta alina yakanaka mule wanja nja kubore ibanjeri boli tukule nundina ulina maroi ahulire nambara ulina maroi subira ulina maroi yundo langu ulina maroi asante
shichira shu change station tawe asante shichira shu ikale TV tawe uli na marui wala uli na karoa bolanga Nezindu matuko kumariha ni matuko matamanu ni matuko makakali malaitawe mulio wanja hutuha mundu akali halai hutuha huikanire hutuha huambakale huoni kuleke huoni hutuha huikaloka nyameo cheru nuta mshita mshisinganu mulumuliango kwa 28 lubasora 9 lubolandina ndiruza huiwe iutitanga mukanisa iwe wamenya mukanisa iwe nao ndiruatira makubakanu ulina maroi lakini uhuratawe ibanje ni walanga mundu wasora 9 shinda mshisinganu muliango kwa 28 niba mundu anyala kwamba hana huritsa malako khalirisala yeye lisinyanya sai khalirisala yeye lisinyanya sai nuamba kana huritsa malako yaka nuamba kana kunonda likubali sai khalinuye khalo tsamu kanisa iweneo manya kusala nyasaye abolanga lisala lyolyo lisinyanya sai holi mukanisa bandu baisura mu makanisa bandu ba buli Jumapili waranda hutiza makanisa hutiza kusala lakini lisala lyeru isinyanya sai chikira kwa mahana hulira huambana hulira malako hulonda malako kwenye sai tawe nundi nanditsi huli muinjilisti nenya hubora nuha hulira mahuwa kwenye sai utita utiva nuha londi malako utita utiva neka huikata nini sala liolio yukata pasta lora huliwa na wamanya usala pasta lora huliwa lakini moyo koko kwa kunda moyo koko kwa mekwa chinga bulochi moyo koko kwa sikwa nuwe zama babandu ushendeha babiragali ni piki ushendeha uboneba nebi holanga yaboneba ni nebyo nanzulo ne mulu yobanje mukristai washanje runo mimaji Yesu Kristo yitanga yababa kaluhane batawusamwa n'umuriro yababa kaluhane muriro kwitanga mulu yobanje Munu imanabola himbo ibukwi kalagaba matinyo kubandu muliro kuliyo kwitsanga oleriba yegibikanire oleriba lochibikanire wakalabahe matinyo kubandu muliro kuliyo kwitsanga oh himbo ibukwi kulaba butinyo kubandu muliro kuliyo kwitsanga mushita mushisingano muliango kuranga lobasolo shinna ina ibanjiri bolanga dina ndamenya ni mulanganga yasaye bolanga ndamenya ni mulanganga nabutsamwa yambahana huhulirikitsa ni mwinjiritsa nini hono chosi nabutsa mwanya mbahana haleluya yasaye bolanga ndamenya ni mulanganga shobuli nyanga birwatsa mulanganga nabutsa mwanya mbahana huhuliritsa ndamenya ni mwinjiritsa nini hono chosi mwanya mbahana huinjira mwanya mbahana hulonda hingana kani yanje yosi khandi mubulalienya yugucheri hitswa moya magana kucheri hitswa khandi banjeri birwatsi babacheri hitsa lakini baluya moya magana muhulitsi wanje hoya magana lomulitsa kukwa mubutinyu urakanya saya bolanga lomulitsa kukwa mubutinyu ninza ulitsa kumuseha munye haleluya lomulitsa kukwa mubutinyu ninza ulitsa kumuseha nditsa kumukholera shihenye lomuranga huria nukutechera haleluya litukulitsanga muluya wanje litukulia nuhi litukulia nutechere nyasaya bolanga khali nutechera shichira waliwa yambakana likuba lyelye shichira waliwa achaya birwatsi alitsa kukukhora shihenye alitsa kukuseha shichira wayambakana makuba keke khali nutechera nyasaya alitsa kukuseha ibanjeri wanangalo basola 27 lomulitsa huria nukutechera hulimbutsa matinyu kalitsa umunyola huli shihumbuzi
Lomulitsa kunyakana mumyoyo chenyu numuminika mumyoyo chenyu matinyu kalitsa kumunyola Luhya wanje Yesu Kristo ali Nyasaye watoto abola yakwinyiritsa lakini wayambakana yamulanga moyambakana yamukaribisha n'imikono cyose moyambakana mboni bukwi kana kabe matinyu kubandu litugulitsanga Luhya wanje litugulitsanga amweru wanje iwa papa iwa mama wakora mulochi wakora mimayenga wakora misara wakora mindu nutunumiha nuyama mutsingira nubiha mbandu basiraho kubolera tugule nundina itugulitsanga inyanga yisanga unakabe mutinyu Yesu Kristo abolanga ndina nalolo mulitsa hunanga nukulangalira lyanje nabutswa ndibula kuchipa mulitsa kukhaba sha mundu hosi nabutswa sumulitsa kunyola tawe sichira mwambana likuba lyanje londa mulanga nishiri moyo londa mulanga mushiri moyo sumwahulira tawe londa mulanga sumwahulira tawe litugulitsanga mulanyakana habola bolera bandu banje nitsa ndondolanga kabaholanga sichira nibalanga benyanga hulira tawe ndabalanga ndabirwatsira bahulira tawe mundu yanditse kubora ndina kuyihenza litse kuyikalukanye sikira mahuba kanyasaye nikatoto mboli mulirangira hoyo uli na marui haulire hoyo uliranga akore shiri kuba nyasaye libolanga Yesu Kristo abolanga husoma mushitabu cha Isaya bandu bahingani bandu bakhaburanga likuba Nyasaye yatuga inyanga Nyasaye namono bana ba Israeli nabo shibahura tawe nako kahoranga tugule nundina Nyasaye namono maniwe huranga tawe ulina marui lakini hurra tawe nusoma mushitabu cha Yeremia mulyango kwa 6 hochakele lubaso la 9 ibanje libolanga dina mwami Nyasaye wimikanda chirihe abolanga ulina marui yahulire ba Israeli barikala balitsa humunjiritso halala khuli matunda kimisabibu khuli mundu yatulanga matunda khumusabibu mulitsa khuhabina sha mundu wosi mushiri nubu yangu nalolo anjipa londa chipa niwina wanyala khulomalomahu khucheritsa bahulire wina nyala khumolomahu bandu benaba Nyasaye rebanga ni wina wanyala khumolomahu ni wina wanyala khubolera acheritsa bandu aba bahulire ni wina nyala khumoloma bahulire ichira Nyasaye yenzanga mumali kwamba kana babirwati mubolanga birwati nabaheyi mubolanga birwati nababeyi mubolanga banabi benyatsa shikulia babile milyango chenyu mubona bahitsa benyatsa bikulia benya kubona Luhya wanje Nyasaye anyala kulikhitsa birwati buchiraiwe Nyasaye anyala kuchingula birwati aba buchiraiwe nyanako kachiranya Masaye nareba mushitabu cha Yeremia wina wanyala kubolera acherisa bandu aba ndina litugulitsanga balaghabe shibalaganyole tawe balitsa kutechera ni baria lakini shindaka baulire tawe aboli mushitabu cha Mithali ndina ndakaba kolere shihenye lobulitsa kutechera mukhaba mulitsa kutechera nenzani bakora shihenye Luhya wanje Nyasaye rebanga niwitsa wina wamoloma nabo acherisa bandu abahulire hawalanga ndina loli vaikalwa maroi oh hallelujah vaikalwa maroi shibanyala huuritsa tawe khali ndio balolanga lihola lyolyo iwe mwami Nyasaye khulini shindu shuhusekherera bayambakana khulilonda khali hati hene nabutso inze ndaitsula burima bumwami Nyasaye oh hallelujah khali mbula khulinyala khwikalira burima bumwami Nyasaye Luhya wanje enze limenya lyolyo henza lichenda lyolyo henza lihola lyolyo umenyandi na mbukurisaye bobo umenyandi na mulitende li mwami Nyasaye
uchenda ndina mutsingira tsotso nupinga likhuba Nyasaye nupinga birwati numarama mahuba kekinyume nditse ubore ndina Nyasaye abolanga wikanire oyuli na marui ahulire tukule nundina yikaluganye oyuli na marui ahulire tukule nundina yikanire yikwahikanira upatizo mazi na mahuba kanje nyanga khali yabo bapatiswa bashimonyanga abashabo yabo bapatiswa bashimonya birwati yabo banyora Roho Mtakatifu bashimonya birwati yabo banyora Roho Mtakatifu bamonya mbilikanisa bayanza likanisa tawe Masaya chenyanga shina shahoreka hubandu benaba nibahola ndina mubyanditsi tuhulira ndina hubore wikaluhanye nomba shiheri shirahunyola wikaluhanye nomba butamanu boli wisanga ni Nyasaye mwenu bolanga shali mwirwatsi uli mu studio wandika ivanjeri yeye tawe ni Nyasaye wahandika ivanjeri Nyasaye barumigire kuandika ivanjeri ino nucha mushitabu cha Yeremaya 7:24 habona ndina nabutswa bakukabenyu bambagana hohola ndio haleluya yani hohola kama hoba kabahola bakukabambagana likanisa bakukaba pingana na Nyasaye khandiwe urulire upingana na Nyasaye huborere Nyasaye n'ubunyari yareba mushitabu cha Ayubu nareba ndina iwe unyala huruka imamba unyala kutia ulume imamba unyala kutia ulume imwena uchirulitse mazi nabola nina unyala tawe hichira imwena bita bimwena itsahuhupa ni bita bitamanu harishule nyalahu huitsulira tawe na Nyasaye nabolanga bita byebye ni burima bwewe ni bita byebye ni butamanu hubiriza bwimwena mundu yawanje yukolanga bahuba kukolanga eko nisitona nundi kuboruka ruhane bakukabobo bapinga Nyasaye bakukabobo bambagana na Nyasaye bakukabobo bahenya birwati bahenya manapi babahorashe henye handi bambagana kuhuritsa nikali bali bahaka nibakola bindu bitamanu bya bikombanga kukola mumoyo chao bali bandu batamanu muno bucheri bubukuru bukuba balai yani hapana kuba balai bita baba bandu batamanu bambagana yuba Nyasaye bakola makuba kabikombanga mubulikola mublimenya lyabo nabona ndina kuranjira kulitugu lyabakukabenyu barula mushibala sha Misiri hutuka nundu ndina ndalinda amenya sha litugu nindumanga barumike banje bose nibali ba profeti kumunye Nyasaye ashirumanga ba profeti hurula matuka yaruma ba profeti mahuba matuka kabakuka matuka bana ba Israeli nabarutsa mushibala shiminyakano mu Misiri Nyasaye ashirumanga ba profeti kalituna nundina baprofeti bakiri kali baliho lakini munyamaya mbahana baprofeti batoto baliho bamwe lakini moya mbahana lobasora 26 wanangalina khali ndionyo baba bambahana huba ulirisa inoho huba biga mutsingana kali cyabo ni khali bali bahaka khandi ni baba bahingani kubirra bakukayabo mulu yawanje hulambuyingani mulu yawanje hulambuhaka mulu yawanje hulambubei mulu yawanje yambagana bindu bakuka ukaruwa witse Nyasaye ahulanganga Nyasaye ahuyanza Nyasaye wakilikari yenyangu usingire yenyangu lone mbwabi mwikulu yenyangu lone bulai hangoli tala likase hangoli tala likarugane ikaruganye tukule nundina mwanome kulikuba yabobali na marui bahulire na nuli na marui uhulire karo Mtakatifu abolanga hulule mbuhaka huikanire ukaruwa musigire toto Nyasaye ulinde ahukasite ahuebulamu ahuebyamu alinde litala lyo alinde abana bobo kosale nalisali lindi kwikanira mbiro Nyasaye bikubindi bebakuka myocho buhaka myocho butamanu mwami Nyasaye ubere muri yoyo umuritse hutukule nundina mwami Nyasaye ubere buhaka bose bwakoli
bintu byose bakubirira mitamanu okubere nyasaye ukarutsanga miyo chocheru imberi wo hoikanira imberi wo homanyuli nyasaye okubera uli nyasaye papa mulai okubera ngatsimba basi okubera ngakolora ngatsimba basi okubera ngaboni weru nokusamehe nokulekula nyasaye okukasite kasoyo ulire kasoyo uli na marui ulire nyasaye oyo lombe tingana kanite oyo koli bwa musi mulai okukaloka imberi wo nyasaye mukasite mpoke moyo kwekwe echiruri nyasaye Yesu Kristo ulinda itiminu ulinda bandu bobosi ubakasite hosana ngo chimale cheru Kenya bandu bali mubahaka bandu bamenya mubahaka bandu batarano bandu bamenya mbahumu bandu bamenya mayenga mwamnya sairi kalibaba ubakalokanye myoyo chabo lakini uli nyasaye umali kubola ndina yobabatanga hulira nibikalira ulabakaribisha ulabakasita ulabahumbera lakini yobatanga kwamba kana shieri shituhi nyasaye uli nyasaye kirikari na ndiri kubalio hosalanga matitiri kusubire mulira Yesu Kristo mwenye ruli mwikulu amen mulio wanje kushingana kulwambo muliranga ninza Bishop Pastor Patrick Shitika mwimiri kanisa le Aparumo Milele Ministry ndakayanzi niba ulini simu na wenyanga kumolome nomba kutsachira kwa zaidi unyala ko kubiri simu yo na nditiari kubukula inamba yanje ni 0711104256 Nyasa kulinde nyasa kore malai Western Nyota TV bindu bichenjanga hanu niyo karibu mwami moyo kwanje karibu mwami asante sana Luhya wanje muyanzo uyenzanga Western Nyota TV TV yako yanza ya kunyolanga muri kubali nyasaye kunyolanga mama kuba malai kahole hanga mushibala kahole hanga mpaka matala kiruka Western unoni Bishop Patrick Shitika mwimiri ndi kanisa le Aparumo Milele Ministry na hukaribisha ube unyala kulonda milwazo kanje TV Western Nyota TV unanyola shabuli Jumatatu saa 1 kutoka saa 1:30 ukaribishanga uitza kusangere kubali nyasaye kwekemo kuba kanyasaye ma kutsakira kukula muliso moyo kwa